babu 5 faslun 3 darsu 1 kaminhajul muslim. الفصل الثالث كيرول تتبنغل نيوتن في البيوع في نجينجوجي دي وفيه وني اندر نجينجوجي دي وني ادام بوغانغال تسما وارد ويندان دي جيناي المادة الأولى ويندان دي أرانرندن في حكم البيع نيوتن في نياو جنجينجون وحكمته كدوني نفوري جموني وأركانه اتغالي موني ألف حكم البيع ñawore ngengu ngum albayu ngengu ngum mashrun ko sar'ina dum bil kitabil aziz ka deftere Allah tedduna ka Allah ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama riba wa bi sunna ko sar'ina dum ka sunnal qawliyati ma ko yankojo wal amaliyati e golle yanko ma an fowde wotere faqad ba nabi sallallahu alaihi wasallam ko ni la Allah on yeyi wastara bi sodi kadi wa gal ma fi la bay'u hadirun li badin ngengu alana jodido yeyanta iwdo ka fulawa وقال ما في نقول البيعان ينجب بالخيار بسبيل ما لم يتفرق عن تنك بسرتال با حكمته نفور من دين الحكمة نفور في مشروعية البيع شرعي نقول نجينغو هي بلوغ الإنسان كفيه وتقول نقدون كن نقدون هندته حاجته حاج مكة ما في يد أخي عند كون يجود مسلم مكة بغير هاي رجين قال دا بيتين ولا مضرة قال دا اللورا جيم arkanuhu tugale ngenguden arkanul bay tugale ngenguden khamsatun ko de joyi wahiya dum albai'u ko yeyo almushtari sodo almabi'u ko yeyete kon sighatul aqdi kongol humugol ngengungun attaradi joyi on ko welondiranga en arta di foma jigotu ngotum albai'u aranun dum ko yeyo wala budda fere alani ko nande latto nde o laatto malikan hara ko kanko ni ko jeyi lima yabi ko ni yeyi kon yeyde kon aw ma'duna lahu ma ko yananaɗo fi bay'i e kon yeyde kon rashidan ona kadi ko fewɗo gayra safina rawna o jofojo na o ɗoytiɗo saniyan ɗimmun almustari ko yeyete kon e almustari sodowo on wala budda feere walani e kono nde o laatoto jaisa tasarruf ko dagiɗo yiltindirgol jawdi bi allah yakuna nde o wonata safiyan jofojo wala sobiyan wona pay kon lam yudallahu kun yanana ka waɗugol koni wadde kon pay kun no selli ka yeyara ko yanana masalan ɗa fotta e pay kun no yeeya ndiyan koya soɗa jungo makkum yara masalan par ce que kun yanana mawo makkum on no yanani kon salisan almabi'u ko yeyete kon ay almusamman ko cuggungo watte kon e mum wala budda feere wala min an yakuna di nde yeye ko yeyete ko laatomo bahanar ko dagi ɗum tahira laaɓi ɗum makduran eɓɓa ɗum ala taslimihi e dow hisugol mungol ma'luman hara ko anda ɗum ladal mushtari e jungo sodoɓɓen fof walaw bi wasfihi hay tawi ko sifagol mum ha faamo rabi anna e ɓoɗɗum sigatul agdi ko konngol fiɓugol ngengu ngu waya ɗum al ijabu wal qubul ko jaabondirgol ngol e jaɓugol ngol bil qawli sabu waɗirgol ɗum konngol wona hawo e ko nandita tawi ɗum gollirgol bekku ma yeydirgol ka internet ɗum fof no dagi bi'ni kaza yeyira ni fa bulul bayu yeyo on inna bi'tu kam yeyima aw bil fi'li ma be gerda kugal kan yaqula wonde onde o yawiyata bi'ni saban yeyingol concol masalan misal o yaron kawide mi yeyima det fa yunawilu yaw yetta concol o jonnamo aray ko don fit mi yeyima khamsan jabun at-turadi welondiral falasi husallata bay ngeybo biduni ridal tarafain rida tarafain qalda e wala e cende den di kala be kawli sallallahu alaihi wasallam innamal bay'u an taradin ande de ko yete ngey ko welondiral wana forsindir wana dugol dictature al maddatu thaniya windan de dimmelenden fi ma yasihu ko fi kon ko sallata min ash-shuruti imurde sarti ji wadete fil bay'i ndir ngey mo wa ma la yasihu sarti ji salla alif ma yasihu ko sallata ko min ash-shuruti imurde sarti ji يصح نسل اشتراط وصف سرتنغل صفة في البيع كنجينغو فإن وجد سي آما سي تواما سي هبك الوصف صفة المشروط سرتنا صح البيع أرأي نجينغو نواي سيلو وإلا سونا بطل أرأي بني نجينغو بني مثلا دواوي منهاج المسلم يا تعالى كنا نهار كديري بوديو مصفة نما سعد يديري دان أرأي دون أجن تيلامبو وذلك دون كان يستريتا konde sartinta mustarin sodo won fi kitabin e deftere an yakuna de latoto warakatu asfara ay misal ngal mi addigal ko ɗum tigi chef o jon addi
nde laatoto wara ko hara ɗiri mayre on asfara ko boɗeji aw fi manzilin ma o sartina galle ɗe o faala soddane kono nde laato baabu dambugal ngal min hadidi nara ko jande masala misal ara o inna baafe ɗen ko in baafe jandi de tawi ko baafe leɗɗe aray mi soodata kama yasihu wano selliri istiratu manfaatin soodugol nafoore hasotin hertinde kastirati ba'i in wano soodugol ko yeeyete kastirati ba'i in wano sartingol yeeyowo dabbatan kastirati wano sartingol ba'i dabbatan yeeyugol daabewa wonɗo yeeyde on nder sartinta masalan alwusula alayha yottagol e hoore mabba ila mahalli kada ha e fande nde nokkure ɗo ni goɗɗo no yeeyde motor mum ɗum ɓe yaaɓe gayna ɓe sartina kono noon hoore kon ɗe yeeyodirde kon ko ndumi doginta ha mi hewtita ka am noon si hen mbaɗanda masalan aw baya daari sukna ma yeeyowo galle hoɗaade biha e muɗum o kankade o sartina wonde a sukna biha huɗugol e majje kanje galle ɗen sahara lewru masalan misal mi yeeyima galle ɗen kono noon sarti ko ɗo mi wonata e nder lewru hara miɗo ɗaɓɓude suudu ma e nder lewru hara miɗo gaynitade kami faala hottude toon taw yestarita ma o sartina mustari tawban yeeyugol tonkil khiyatatuhu ño'egol maggol inna mi sooda e de kono noon sarti on a ño'ay ha moƴƴa broda ha moƴƴa jonnala o mustarin hataban ma ɗum e sartingol fi leɗɗe kasrahu helgol inna mi soodante leɗɗe ɗen kono a fecceɗe fof ko waɗa falima masalan id kad istarata tuma nde tawno sartini jaabiru ala rasulillahi nelaɗo sallah sallama himlana ba'iri waɗɗagol mbabba makko ban alladi mban ba'ahu mba o yeeyi ɗum ar rasulillahi gayi nelaɗo allah sallah sallam o sartini nelaɗo mi yeeyima mbabba mban kono noon mi waɗɗi ko mbadde haka suudu nelaɗo jeeɓi ba mala yasihu ɗin sartiji ɗan danɗa sel konko sellata mina shuruti immorde sartiji ɗin kadi no yeeyiɗo ha hella ɗi tati awalan aljamu hawtodirgol bayna shartayn hakkunde sartiji ɗiɗi fi bayin wahidin e nder ngeygu wotu ɗum ɗon sellata kan yastal mushtari wononde soodowo on sartinta alhaka bi kasru wa hamluhu ko inna sarti on leɗɗe ɗen a fecceɗe fof waɗaɗe falima rondoɗaɗe kadi naɓaɗe haka an legawɗi salah sam sabu wako ne laaɗo laya hellu dagotako salafun ardingol bi mana ñawlingol wa bay'un e ngeygu mi yeeyima mi ñawlima ɗiɗi ɗi kala ne laaɗo makiri dagotako wala shartani wona waɗugo sartiji ɗiɗi kadi fi bay'in e nder ngeygu wotu saniyan an yastarita nde sartinta ma yahillu kala ko sorti bi aslil bay'i e lasil e ngeygu ngu kan yastarita wono nde sartinta bayo dabati yeeyiɗo daabewa mban o inna o sartina allah yabi'aha wona yo yeeyito mba de almustari soruɗo miɗo yeeyide mba kono noon sarti wona ya yeeyito goɗɗo de ko ya jogo aw allah yabi'aha zaydan mana yo yeeyito mba ka fawi mi yeeyimba 1 million kono noon naya sa yeeyita mba naya yeeyito mba 1 million e ko fawi dey sa yeeyita mba an kadi ko 1 million nattirle ɗin sartiji ɗin fof dagotako aw yahaɓa amuran e mande o okkata mba neɗɗo aw yahabaha ma okka mba amuran neɗɗo goo ma ɗum amirujo masalan miɗo yeeydema mba kono noon naya okkumba goɗɗo ɗum fof dagotako aw yastarita alayhi ma o sartina e hoore makko kanko mo yeeyi on an yukridahu nde o ñawlatamo aw yabi'ahu ma nde o yeeyatamo shay'an goɗɗum joni mi yeeyima e ko ɗum woni kundikta fonu hum ɗo kono noon sarti an kadi de ko ya yeeyan téléphone makum ma ko ya ñawlan téléphone makum si wona ɗum alama yeeyde ɗum fof daggasata ɗiɗawli salatan sabu mako no la yahillu daggata ko salafun o bay on ñamande e ngeygu hawtodirgol wala shartani wona sartiji ɗiɗi fi bayin e nder ngeygu wotu wala baya wona nde on tigui yeeyata kadi ma laysa indaka konko ala e jungo ma ɗum fof sellata yeeygol ko ala ka juuɗe mum no tanƴinimaki toon hewti ka pooro yeeyamo o jippaki taw ɗum fof wona ko dagoto salisan tatabun ɗum ashartul batil sharti merenteji alladi ɗin yasihu ɗi tawata ino sella maahu wondude mum al aqdu finde ngeygu ngu
wa yabtulu huwa kono tawa kanji ko ɗi bonɗi ta ngengol no selli kono ɗin sartiji ɗon no boni ɗi kella wa dhalika ɗum an yastarita ko nde o sartinta alla yakhsara ko nde o ɗuytata inda bayi el mustari e nokku ngengu yeeyowo aw an yastarita ma nde sartinta bayul abdi yeeyuɗo jiyaɗo annal wala'a lahu wonde dey waliya gongol ko kanko yeeyuɗo on jeyi fa shartu sarti on fi misli hadayni e sifa ɗi peeji ɗo batilum ko merenteje ɗin sartiji hay so oya noon ni ɗin ko haala wal bay o ngengo ngon so yiwon no selli sarti on ko mere ko nil li qawli sallallahu alaihi wasallam ma kunala man istarta sartan kala sartin ɗo sarti laysa fi kitabillahi tawa sarti on jeeyaka ka deftere alka sunnane la fa batilum hay on sarti ɗon ko mere wayn kana silat kemi ata sarti hay so sartiji temedere ma wulure almaddatu salisa winnande tataɓere nde fi hukmi lkhiyari ko fi ñawre suɓinegol ngol fil bay e nder ngengu ngu شرع هنا شرعنا الخيار سبق في البيع نجيكم في عدة مسائل تندر لاند يوغا جنو غساي دي هاجيغو ويكون إذن أولا ما دام البائع والمشتري ما دام ييدون يسود دون هبدوم ودي هبدارو دي هبجود دي في المجلس نكور ووتر جون دي ووتر داران دي ووتر قبل أن يتفرق أقوادي بسيرتو دي فلكل منهما نغوت كلا ما بهرين ووداني دون دروا الخيار سبينغول في إيداء البيع إمداء البيع في كونتينغول نغون تابينتينغول نغون فسخي ما بونتوغون أن تانك بسيدال قولان وايد جون تنبوت دي مفرتي ما جون تماكي مفرتي لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان هي يندير بليدو بالخيار بسوئنا فإن صدقا سبقون نيراني وبينا ببانغينdirani kala ayibe ko woni makiti on ma ko woni kon e mbuudi kala huma Allah waɗana ɓe barke fi bayihima ƴeŋingo maɓɓe ngo wañkatama so ɓe suuɗidiri ayibeji ɗin e ellaji ɗin wa kadaba ɓe fenidirani mo heɓat sorte itte mehe barakatu bayihima barke ngengo maɓɓe ngo saniyan ida starata so tawi woni sartini ahadul bayina yoga yeyndirɓe ɓe muddatan dumunde muayyanatan toɗɗinde lil khiyari fi suɓin gongol fattafaqa ala dhalika ɓe fottani e ɗum fo maray kamɓe ɗiɗo idan on tuma bil khiyari ɓe ni e suɓinede ɗum ɗon hatta maɓe mbiyal muddata ha ɗumunde nden feƴƴa masalan a aray de on yeeyilan o télé kono noon ɓay courant ala hande masalan lagine eɗen andi courant on ko tuuru on courant ko tuuru wona noon quartier kam e woni ɗo menen ɗo de menen nini lebbi jeego menen min yaal ko wiyete courant nafi haala menen tuuru ala ɗo joni masalan tawɓe bete e nder lagine no mari tuuru ɓe mi soodi télé on hande ma consolateur o ma ventilateur o kono noon ko tuma courant ari janngo mi essaya ma ko hitande courant ari o mi essaya mi anda golli masalan tun haray ɗon fiiɓe serti haray ngeygu ngun tawitali ha sartinoɓe sartini on timma sarti on sikomo ñallal sikomo lewru sikomo hitande summa yamdiyal bayo hande kadi si woni noon tunden dumum eɗon feƴƴi haray ngeygu ngun tabiti ali gawdi sallah sallam almuslimuna julɓe ɓen ala sorotimi ɓe hoore sarteji maɓɓe ɗi salisanta taɓum ɗum ida gabana ahaduhuma si goɗɗo e maɓɓe jamfiki al akhar oya hubunan jamfande fahishan bonde ñiddunde mbiyan balagal hubunu nde jamfa kam wawata hewtude sulusu tataɓal marchandise yeeyaɗon factara ma ko ɓuuri ɗon hayso tawi woni ɓe seedi ma sarti on timmino mbiyan ba'ahu masalan wonde yeeyatamo ma yusawi konko eɓɓidirte bi asharatan sappo bi 15 yeeyamo ɗum 15 aw bi 20 masalan ma o yeeyamo 20 fa inna lil mushtari ara no wodani soodon al fasxu bonnugol ngengu ngun awil akhdhu bil qima ma ƴettugol embere valel al ma'lumati anda ɗon masalan hara fof no andi nde deftere minhajul muslim ko nde yeyete lagine ko 50 000 masalan yeeyande noon goɗɗo 150 000 ma 200 000 ila ka humpiti ɗum ɗon o andi ɗum haray o mari droit bonnutugol ngengu ngun wiya jonta mbuɗɗin ma siko 150 000 yeeyɗama o wiya 50 000 ko nde handi kon jogo 100 000 on a jonni taylan sina ɗum wurten haray mo mari gonga e mum ɗum ɗon hayso dumunenen juuti masi tawi woni sertama famen dey ɓe gawri sallah sallam sabu mako ne laaɗo lilladi on kana laatinoɗo yohban himo jamfatono fi shira ka soodugol leydi o fi iqlihi sabu multipliugol
ko ɗum woni ahdi makko ndi ɓe maaki man baya'ata li do fi aglihi kan afwan sabu lu'ugol haqqille makko ɗen haqqille makko ɗen no lu'i ha himo jamfede kana laatiɗo yugubanu himo jamfe fi shira'i kan soodugol makko li do fi aglihi sabu lu'ugol haqqille makko ɗen nelaɗo ma kiila ɗo he man baya'ata kala mo yeeyodata fagol inno mo la halaba awa jamfodiraɗaɓe si tawi wala khadi'ata ay ko woni ɗum wala khadi'a ko jamfa ala sa jamfike simi humpitoyke mi bonnita e ngimungu aray firta mi firta mi aray wurte voilà fa innahu koni mata zara tuma kala feeñoyi o humpiti annahu kanko wobina o jam faam raja aray o artiray alama wabanawo e dow kala on jamfiɗomo bi raddi sa'ili sabu jullutugol ko fawti kon ila e faade makko aw bi fusfel bayma bonnutugol ngeyko no few hara islam no yaanani muɗum raaɓi annaye gon ɗum ida dalasal baayo e filma be mbiyan azhar al hasana ida dalasa si jamfike si suuɗi si takki al baayo yeeyo on filma bi e ko yeyete kon kon ɗum woniri jamfagol ngol takka mbiyan azhar ande o feññinanta soodowo on al hasana ko laba kon o yeeɓa ko hella ka moƴƴiri ɗon o holla o yaha wafal ka biya o suuɗa ko kaani kon ka boni kon siko coñcol masalan himo anndiɗa no seekima no sumima no tufi o suuɗa o feññinana o yaka tuforaki ɗon aw azhara saliha ma o feññina ko moƴƴi kon wabu tanal fasida o suuɗa ko boni kon aw jama al labana ma o hawtidira kosan fi dar'i o moɓidira ɗan ka yey fi dar'i shati ka yeyre dammingel fi yo wonu dammingel no jogoɓira ingel yeyre maggil on no heewa ta mo andi lewru ma balɗe ɗiɗi ma balɗe tati dammingel ɓiraka faynali mustari haray ɗum ɗon fof no wodani soodu ɗon alkhiyara suɓoyagol ɓaawo andi ko contraire no wodani mo suɓagol mo suɓina fil fusqi bonnutugol ngengun awil imda'i ma tabintingol ngengu le gawi sallallahu alaihi wasallam ma ko nelal la tusirrul ibla wata on jogito yeyre ngelori ɗin wala ganama wona damme ɗin wona nayi ɗin kadi fiman ibta'aha ɓe fiɓen sooda ɓe ɗi fawa kala sooduɗo ɗum tawi kono woni ɓe gayri nazarain haray mo suɓina taskanɓe jiɗiɗi baɗo ɓaawo faami ani yahlubaha baada an yahlubaha ɓaawo ɓiri kon in charge mo faala amsa ko jogito en charge mo faala radda ha o rutta ngeloba mamma damme ngel o sowano watta ɗon sayri nden goto min tamo yimmorde tamor saabu ko ɓiri kon ɓiraɗan oya ɗan oya joni tamo mbuɗi makko ɗi hamsan jawabun ida wujida si tawama aybun ayibe yunqasu motata hino wawa firtude qimatahu qima mum walam yakun lataki qad alimahu ha gondi hino anduno ɗum almustari soodu ɗon wa radiya bihi walam yakun hala lataki qad alimahu gondi hino anduɗo almustari soodu ɗon wa radiya bihi o weltori ɗum haala almusawama e alhaali funnugol ngol fa inna lil mustari arani oɗami soodu ɗon alkhiyara suɓinoygol fil imdagi aw fasqi tabintinoygol ngengu ma bonnutugol ngu so humpitoyke li kawli sallallahu alaihi wasallam la helo daganta ko li muslimin baa yeygol min khimorde musidɗo makko mbay an ngengu fihi ngu andanɗa hoore ma rayno e nder muɗum ayibun ayibe illa bayana law sowna ɓanginanamo ha o faama o ya wakkilo sooda e hoore ɗum wole qawli sallah sallam fi sahihi ko boukhari ko muslim man gashana kala jamfiɗo min falaysa minna hara wiyaka yani sadisan yahtalafa si lutodiri albayi an yeeyidirɓe ɓenɗiɗo fi kadari samani embere coggu ngu aw fisil amma sifa marchandise ko ɓe yeeyidiri kon halafa koyo wondu kullun goto kala minhuma maɓɓe wondana lil akhari oya so tawi ɗum ɗon waɗa ma summahuma refti kamɓe ɗiɗo bil khiyari ara ɓe suɓina fi imdal bayi e tabintingol nden ngu aw fasihima bollutugol ngu siɓe fof ɓe wi wurte koyo wurte siɓe fof ɓe wi ngengun koye tabutu siɓe yeddodiri koye wurte limaru wiya saabu konko filli saabu konko filla wonde dahtalafa si lutodiri almutabayi an yeeyidirɓe ɓen ɗiɗo fasilati ta marchandise on qaymata ni mo ñiiɓi ɗo himo wooda wala bayina ta noon seede ala ɓangande alanali haɗima haye goto e maɓɓe ta haala fa koyo ɓe wondu siɓe jaaɓi muñodirda siɓe muñodiral koɓe wondu siɓe wondi haray koyo ngengu ngu wurti hakkundeji maɓɓe oɗa hetta marchandise muɗum o oɗa hetta mboɗi mo ndin noon en torki Allah subahana taala yetta en kala miskila hoy koye hakkundeji men haray en darnay ɗo e faslum 3 on waɗen pause
yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo waɗo en darsu 2 darsu 3 faslun 3 on himo juuti fi yo rewtagol ngol wawa en newanade wallahu a'lam.